Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka right buam menhakar potrik naitung kala penong i kajing pen kuburam yu usembut mentirang ba kajla Meghalaya uba snya phalang dhar hagashnong umlat kur West Giant Hills kani kajing pen kuburam kalong kum kadak kajing sngungu jong ka right buam halor kajing no senyang jungu ban penbet yaki kenrum kenram ki balaslam hapdeng ka kur halor kakshat krang shuri bat kum juru halor kajing kershan jungu ban kentiu yaki kam jungo kai perthei hapo ka right Hagani ke program luan ban shimenta di kirang ba jong ka right buam kentup yu sumyar buam lingdo uba donbok buam secretary ka right buam uba sumeyo SNS sayo advisor ka right buam ringkat u Abhinav Kumar Singh IAS deputy commissioner West Giant Hills u Jakpal Singh Dhanwa IPS superintendent of police u Rishabh Khanna CEO Atri Dr. S. Goswami, COO, Earth U Sunny Donkupar Mauyong, Director, Earth Ki Officer Sorkar, Udoloi Jawai, Udoloi Amwi, Bat Kiwei Pat Kirurangba, Ki Pat Ba, Nar Umlat Kur, Bat Thangbuliru, Kilawan Ban Sakhi, Yagani Singerpang. Hagani Singa Sorkar, Kal IT Biang, Yakakshat, Grangshuri, Shakarat, Buam, Hadian Bala, Ban Penbet, Ikjinga Kaja, Kibalami, Hapdeng, Kakur, Halor kakshat krang shuri hagjuga por uba snyabalang thar ubla buru yu maunongrim jong ka regeneration Meghalaya project kaban pentrikam da ka Earth Tree Enviro Private Limited barlapli ru yu maunongrim jong ka snyabalang thar waterfall kaba ka right buam ka lai kerteng hakakerteng jong u kum kada ka jing sngungu yu habakran shikilat pathai kubor uba snyabalang thar ulong ba kam jong akai perthei kalong ka wei nakibenta bakong santam Hakaba penmi lat kamai ban penyo kam ki samla ulong ba kajingdon ki jaka jong okai perthei ka ai kabui ki traishnong ban seng ki homestay ki dukan bam ki hotel bat ki weipat ki kam ki bawan ra ka yo ka kot bat kentia we ka roi ka par jong ki shnong ula ban rap ru ba ka sarkar jila kadang pet nya ban pen kre ban kentiu shu shu ya bun tali ki jaka jong okai perthei ki badan hari lom chantia bat ha ki we de ki benta jong ka jila Meghalaya Adin gedi kecing penspong yo wahai yo usaha yo bah to man ikha umat upai ba hai pertut inam iong pi ulang ba ini kecing itu yang unang skem cok ka bat ngai kamade nam pertut ya thi ya kani kecak MP kecing senyau maya bat kecing senyau jan ki kon yong karai warok kubi balat nak kawit kawa kau kana ya kini ke tourism jan warok di timid hi kamtam iban prano jai tiani leng ne ba warjo kam kelam ne kwi to notice kam government of Meghalaya ya ga Krang Suri waga senong pedeng kata dang identify new locations tina ke sarkar bisa untuk horok ne ba man program from day to day basic things nama ni kam sarkari gon kom i focus with tourism sector ba kani to go win sector go e kam e jamba yegi buryongi kita to ga dauba one in numbers of hotels number of resorts number of homestay एक opportunity खुद युग नंबर yes of course amigo one big hotel है in term of big infrastructure in term of big companies ketu Europe ko nagwigilyang kamtam ganin go em scheme ni homestay scheme Europe ko kamtam minong dong yung igom namnar TM lagi juga 30-40% plus minus untuk subsidi adi nete daw chimbo arjar khat phra hai perform your government MD1 emi homestay kamusan spatam telirani lamba initiate government hadir the form government one in the scheme in the form of subsidy kat kauman kanito Muslim di detai jaga sanajar li homestay kanito gawid la emi sanajar homestay into do song ciung la arpa jar mundi okam jam kita to ga fokus ikam sarkar wa kamon rahane bon gipli kum sao to bi ya ukrum sarkar wan kam scheme homestay ya ukrum sarkar wan kam scheme vehicle tourist Toyota gitu tegani woro mong hole mentu mi resort di mestap hawala itu impact skording cisne marsnem sa nete daw to karkam in term of tourism destination ke stadium itu kan isau kemeno khana ipito wagin dia wor ultimate ko ka the live is Bombay Hyderabad Maharashtra so all is big state mari ang bisilong
everyone knows. Untuk doh India, kam teman-teman international artist tour se India. Mari cross ke India, ongi first will go to Shillong. Tekani to man gawi to ko bromba I kam ke state nei dawo pi support pi. Adam gi pai ba am support gani ro imi ran kam government. Ai kublai ker pang pai ba yong I kam tan ke state ro gawi u chambi kam football. You poi berkat baga ke Meghalaya UM ha page yang FIFA Googles. Memang berkat. Tengah kan mu ni udah cemo presiden FIFA Mombe wang chief minister. Nei iklam ranganyi. Ang pinginay wano nei te from northeastern parts of the country. Ang wi ka favorite direct atau udah football kanayo atau we are football fan state. Memang berkat haju for you chong chiri ola acknowledge we. Kani man is something is great for the state of Meghalaya. Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong ke jing sedang bathuma ki jing ikai bapura katkom kejuk ke bamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong, but ki galalong ka jungshisha. MIT University Meghalaya Kajingya lenti kabastang syakalaway bacok.